کراس گوهرین خوینا کو جلاش شاماران د چو در دورا وی د خوینه دهشت بو هر چه قاسی خوینا کو جه چ بو در دورا وی شل کربو جی هینا روح تلاش وی د دلویا بله تفلی همو تشتی جی هینا شاماران نمری بو بچیون و قطندنا مروان یا جسر لاشی وی مار لی جویابون او بربون باجار بنردی شعبانی باجار بنردی شاماران بربون جیر تفلی همو تشتی جی حس کرنا ویا لهمبری جامساب تشتک جه کم نبو و به حسرت او لجم خود دخواست که وان ساعتین وی داوی جامساب لبر سری وی بویا و گازن و گلی نخوا به هف بکرنا لی نا او بریندار بو و تایا مرنه دلاش وی ده تفدگریا جامساب که جبر حس کرنا وی حستی و چرم مابوجی دبرن سارای خواسته اوی او تجاری نه تباجه هینا جی جامساب جوی حزد کرد و دلوی جبون اوی به کلو برین بو لی ایدی اوی نما هفدو بدیتانا و هفین شامارانه اوی نه تباجه مارن باجار بنردیه کو شاماران داغست بون بنرده دیده بون کو گلک خوین و شابانی چوچویه پشتی کو سروازیر شور دابو قرقا ویا خوین جه بجقی بو و نما خواه لواند بو و خواه مرتیه دانی بو دا کو کچکا خواه جبو خرابیه بپارزه مارجی پی حسیا بون کو شاماران آوان یا بریندار به حمله دوی خمگینی حزن و شینه ده هیویو کیف خوشیا کو اوی به شابانون نمینن بوان را چه ببو خوده دریا کرد بو دریا کی دن وکر بو شاماران بری مرن خواه ببو خودی خواه او کچکا که پشتین مرنه وی بسیار روزان کچکا شاماران بروی کی نول بروحی دیا خواه دکا 14 سالی خواه لباجار بنردی اوی شوپا دیا خواه بیاجوتا و اوی ببا شهبانویا دنیایا بنردی ده دروو تمنه دیا خواه ده اوی درکت سر تخت باجار بنردی اوی وک دیا خواه ببویا خودی همو زانین و سرپیاتین شهبانوین بری خواه اوی جی وک دیا خواه جارک بزوجیا اوی جی وی زواجی هف کچککوان ده 14 سالی خواه ده چه ببویا و لدوساوی اوی ببویا شعبانیا باجار بنردی نما کاربون لورا بسترن نها آماده کارین بارکرنا باجار و ستارک دن تکدکرن جهوان هاته بودیتن بود بکو مروف ده مقصد و نتا خزینه و دولمندی شعماران ده بسروان ده بهاتنا ماران جوی باجار بنردی بار کرن جهگی دن دیسا خودی خواه و شابانی خواه بون و لجهگی دن چاوین مروان دور لبنه هردکی دبن آشتی و آزادی ده آزادی به هفره جیان خواه بردوام دکرن گاوا کو شاماران دبو خودی خواه و کچکه که آنگو گاوا زاروکا جمساب دهاتا دنیای پادشاه سرای لهمبری همو وزیرین کچا خواه لجمساب ماردکر پشتی سرجه کرنا شاماران جمساب که هیویا خواه شاماران بری بو جه مجبوری به شعبانی ولات خواه را زوجی بو دلوی و رحوی بریندار مال شاماران لاشوی شعبانی کچا پادشاه بو لدو زواج وان بدم کرد پادشاه مر و جمساب پادشاه ولید فرمان دا کو دوی تزندی ناقی و زورداری لزندیه کی دن نکن لی جبر کربا شهماران به نخوشیه کی کت زیده ناجود و او جی لدو شهماران چو هیزا چیروکی بخواندن را دیشم هر هفوک من دفکرینه هر هفوک من درد خر ریویتیه که هر ریویتیه من به برید هر ریویتیه من به درنان ود به
هم tiştinan dide min hem jî ji min dibe. Avabûna dunyayê çêbûna mirovan ji bihiştê qebirandina wan, dara zanîn û jiyanê, nêyartiya mirovan ya li hember maran û nelêviya zindî û rûhberan, evîn, bext û bêbextî, xurtî û qelsî, hema bihesibînin hişê me diçe ser gişa û di mêjiyê min de dimeyin. Giraniyek xwe berdaş ser min. Bêhna min teng dibe, dilê min dêşe, dêşim, dêşim, dêşim. Piştî kêlikekê ji wê dunyayê vediqetim û vedigerim dunyaya rastîn. Dixwazim xwe jê bişom lê xuyaya hinekî wext dixwaze. Pirtûka ku qumaş lê hatibû pêçan, wek nanekî hişk di nav destê min de diherife û hurhurî dibe. Wek ji xewnekê şiyar bibûm, hêdî hêdî hemû tişt xwe ji ber çavê min didin alî. Wê dunyaya ku ketibûm hundirê wê û bibûm perçeyek jê wenda dibe. Ew dengê ku ji dem û dewranek din dihat digaşt heta min, bi kuve çû. Niha rûniştime û hin pirsan ji xwe dikim.